Zucchero. Igramo su totalmente torneju. Da izabrat ću njega. Igramo protiv ovog Engleza, šta je to već? A, ne ima ovu kacigu. Ko ne zna šta je ovo kacigarac, sad će da vidi. Fuck. Jebem te. Pofulova si me. Tebi sad kaciga. Šta? Daj se redom. Tuše, dragi moj, tuše. Zapravo vodiš me 3-1. Ali nema veze. Ja te imam još prilike dobiti za 1 gol. Ćemo iznenačiti. Evo ti ga. Hehehe. Ma nema šanse da me dobije. Ok, to sam upustio. Svi ste vidjeli? Vidite taj gol kako su loši. Ja sam on. Ako niste znali u pravom životu, ja sam Englez. Znam se. Nisam zapravo Englez. Gotov si mali. U zadnjoj sekundi. Ovo igramo protiv meteorida, ja ga zovem meteorida. Jer ima moć meteore. Ko nije znao i ko ne igra Head Soccer. Snimit ću gameplay Minecrafta isto. Fuck. Šta sam stisnuo? I šta? Brzo se vratim. Evo me opet nešto se bilo desilo, ne znam što. Igramo protiv Italijana. Jedan nula. Možda ga dobijem 10. Da bar. Sad ću ga dobiti. Ne može protiv mene velike. Spavaj. Napokon. Dragon shot. Ja ću uvijek ubiti. Ubit ću ga. Hvala. 6-0. 7-0. Oprostite što lažem. 8-0. Pogledajte. Još samo 2 kola. Daj. Daj još samo 2 kola. Nema šanse. Gotovo. 8-0. Idemo protiv ovog, kak se zove, Kolumbija. Što mu radi ovaj Pikachu? Apa, malo struja, ha? Pa te pustio sam mu.
Tako je, to se traži. Puf. Ma marš tamo, makni se. Opet se što psuje. A kako neću kad me živcira ovaj lik. Ajde kad se usudiš, ajde napadni. Znam, ne usudiš se, ali znam kako ti je. Evo ti ga, 4. gol. Fuck. Ajde sad. 4-4, moram to dobiti. Eto ti ga sad. Čuvaj. Trebam još jedan gol. To te ja pitam, car. Puf. Doviđenja. Zadnja. Ne, predzadnja sekunda. Gotovo je. Dobivam sve. Sada da vidimo klauna. Nema zemaljaca. Provat ću da ostane nepogođen. To. Ko nije znao, tako se dobije vanzemaljac. Ako ga pogodite i ako ga pobjedite, dobit ćete vanzemaljaca. Ma daj, da li si realan? Evo ti hukaj shot. Hvala. Vidim da hoćeš me pobjediti, ali ne možeš kad te vodim za 5 razlike. Koji gol, čovječe. Evo ti 8-1. Gotovo. Pehaš. I to je bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!